Nk'omuringo gw'okukyendeza endwara ezirikureetwa amaizi gatatebeekanise gye, aba Rotaract Club ya Mbarara City batungwizeho okwombeka water purification system ahari Boma Primary School kandi egi n'ey'okumaraho miliyoni ezirikurenga omuri 5 omu sente eza Uganda. Sumaya Narukwago, President wa Rotaract Club ya Mbarara City, agambire eki bagyembeserize okukora project egi. Abana tubakufuna amaizi g'okunywa marungi, abaana bembanywa amaizi gatateekire n'orumwe babaragafuna mwenu bafuna ebirwara rwaro amaizi gatateekire. Ati twashangira ekyo kizibu itwe nk'aba Rotary Club of Mbarara City twagenda twaronda ebikozesa twaronda sente twija ati turuntu implementing a project egi twaronkinga ntukuba ntubaha a full fledged water filtration system. Tubire twine ekizibu ky'amaizi enyumaho abo kuba tugezeho abana tukubahereza amaizi mabisi konka abatetsi babintu bagezaho bateka amaizi abana banywa kunko umwe n'umwe okontrolinga abana kigumire ubintu ushanga umwana yayiba kandi yanywa amaizi mabisi. Narukwago agizire ngo ikintu kija kukyendeza ahandwara hamwe n'abana okukora gye omu bibiina byabo. Tuteekateeka nkikuyamba abaana obutafuna ndwara n'okweyongyera kukora gye omu bigezo byabo ebibabe mbasitamira. Hati twe nk'aba Rotary Club of Mbarara City ntusiima buri muntu weena tuhiire obuheereza bwanyu kandi ntweyongyera kubashaba mweyongyere kutusupportinga so that we can continue impacting the community. This gives me much joy to see the youth being part of the solutions of the challenges in our community. So by putting together and implementing this project here at Boma Primary School gives an opportunity to our pupils to have safe drinking water, but also reduce the disease transmission rate in school. Wycliffe Turiamusima orukora n'aba Safe Drop Water and Energy Limited abarikuza kwombeka system egi atugambira okuhera okukora. Kugakweza kuraba omu byoma ebikugacenjura gajejenuka kurungi munonga garukamu oburofa hamwe na germs. Tutakaga commissioning tubanza twayihaho sample twagitebuka omu labs bagicebera kugira ngo ebe amiza gagabe gari aha mutindo ogwa World Health Organization drinking water standards hamwe na standards eza UNBS kugira ngo abe gari ku mutindo. So ntubantu tugesiga amiza gari marungi kandi gari safe gakubasa kunywibwa na nomwana yaza kuzarwesha hiki. Aba bagumizemu barambrana project ni yemwe ibaye bayombekere ahareka ko Muslim Primary School kandi obwa hati ejene koraje. Amakuraga gashakwa Adolphe Ayereka.